يا نورو خلصتي ولا لسه؟ خلصت اهو، خلاص نازله. طب يلا حبيبتي، عايزه تتغسل دي، عايزه تتغسل، كلي لك موزه احسن. بعدين تلبسي حاجه تقيله، ايوه تقيله على نفسك، الجو ساقع بس بره. تقيله ايه اكتر من كده؟ انت مالك زعلانه ليه كده؟ يا ماما في واحده صاحبتي معايا في الفصل، كل صحابي بيقولوا انها بتغير مني، مع انها يا منى اغنى مننا يعني. اغنى مننا؟ اغنى مننا اولا هي بتغير منك، ده اعتراف ان انت احسن منها يا بنتي. اللي بيغير من حد بيبقى احسن منه. تاني حاجه ان مش كل يا بنتي الرزق اللي من عند ربنا بيبقى مال. غنى ايه وفقر ايه؟ مش كل حاجه الفلوس. طبعا مش كل حاجه الفلوس. هي شكلها محشي النهارده ولا ايه؟ محشي ان شاء الله. بصي يا نور، الرزق ممكن يكون صحه وسعاده وراحه بال، جمال، عقل، تكبري يبقى عندك عيال، وهي لا. الرزق حاجات كتيره قوي يا بنتي، مش دايما بيبقى فلوس وبس، تعلميها كده. اعمل لك